Hi ma'am, welcome back to my channel. Ma'am, ay ngasi sidi bora hogi tawonebako. Kobilei ga yerunga sida putle to. Aduga taraga bora hogi tawone. Kobilei si am chaninga aba ngasidi bora hobase aduge ngasi bora oina tawjarage ma'am. Video sam thagataba kuire aduge semge tawbane. Nong phadokti Bora dum chaninge dana adna bora oina duna kharena masidi hauna chatharni aina pambado mayam winter se kamai tawge noidi nungai bro yam ing bro hantak ki winter se kasham ing de da ko mamangi ga hairade yam ing ba oide beson se hujikan di pura yam handreba hainadi khayam yamna halamidana aru hujikan di pura yawde mo kitang katang hale ba maching katang kai gero khangde hoida dubde matam natra ani tawrage ani na dum konani yerum samulak tore ahum katang ni Kobilei chambado duda dum hapchalage sigumba makan anira kumbatang hapke adudi ai mo hoje thung ka hapchalage ko ma'am machal gai do dum khara dum chana bai chang dum hapake bako morok se yam ka hina di sala roge saba di hawe ba do ai yam sang kan de puk nai dum chang ande yenga dum hape thum so spoon ama di chang da kem ta ya oi bako horen ka ka na hadi asi khaise machal khaise dum mix tor kada kobilei ke ka se aduna smaina hape do jira kan hapke Jira se ay di mapum si win hapag nga sidi ko asuka se kanito dia duduna si win hapan kara machusu phajana basi khar hapke ko aina to chare mayam dum aina ba mawong da dum khar dum to chare yana ba mawong da saina ina thamak hawbane yengone yam hawbane sugar hapado adu ma'am natteba drop amani gumba dum hapa adu yam hawe aigi secret ni haitare hawgado manjabo haitre pangde dum hawani dina natra asana college chalikanda su Kobilei gi bora se canteen dagra dum yolaga chabado adu yam hawgi ko ado hojik se dum isa isana hawjaba su taste makhalang yam hawe baba adu dum thaina gi school chatlingai college samingai matam du ngai he du matam su ngai khang si yam nungai bane kasan ba khosan ba kem tawde nungai bane ta si de du si yam hawo di male mulak pagi ko mulani ya salani tang le mayam ai gi ngasi gi video si di side lotion jarage mayam next video de muk thenarase bye bye